Muraboneza mwana wa. Ese ko mbona ugenda ukambakamba ni amahoro? Ko mbona amaguru yawe yabyimbye? Rwose mwana wanjye nawe n'abapfundapfunda imitwe ngo bigize abateka mutwe bandangira kurya za tangawizi, imiravumba, bandangira icyo bitaga imibirizi, ariko mwana wanjye biranga. Niba ari ibitambukano, niba ari ibihuherano, niba ari ibitamikano, sinakubeshya. Muze, wakabaye waragannye Dr. Mustafa. Uwo nguwo akorera hehe? Imbwira ibyo byose ari nk'abandi b'abateka mutwe b'iki gihe. Mbwira sha mwana wa. Dr. Mustafa avura indwara z'ubwoko bwose zananiranye. Yego. Avura amarozi, ibisazi, igicuri, kutajya mu mihango kw'abagore, kujya mu mihango ntikame, umuti wongera ubushake mu gihe cyo gutera akabariro. Atanga n'umuti wo kubona urubyaro, akaba nahana abagabo n'abagore bacanye inyuma bakaba bamatana. Imitsi, umutwe udakira, igikundiro, gukundwa mu kazi ndetse n'uw'inyatsi n'izindi nyinshi tutavuze. Dr. Mustafa wamusanga mu mujyi wa Kigali mu Nyakabanda ahazwi nko kuri kontineri. Akaba afite amashami agiye atandukanye mu majyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburasirazuba. Ukeneye ubundi busobanuro wamuhamagara kuri 078 50 40 84 5. Dr. Mustafa muganga ushoboye, erega amagara arasesekara ntayorwa. Bitaro ni kwa muganga, aratuvura tukaramba, arasanasana iminsi ikicuma, ku bitaro turashima. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruheko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahomba kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini, tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 07 90 55 76 31 cyangwa se 07 3 98 18 428 cyangwa se 07 3 52 10.